Voor internet. Hey, ganze Tag Internet. Oğlum buradan devamını çek. Hey, Idiot. Was machen was gucken? Gucken meine. Moment. Klip. Moment. Okay, Foto. yeah, Foto. yeah. Tam şapşal. Там идиота. Чакат всички за работа, няма пари, няма работа. Ево, там нас снимай, всички като чакаме тук. О, чака да вас снимам. Ето чакат в Германия за работа, ама няма вече. Свърши работата. Hey, Moment. Hey, Moment. Meine Hui. Джелила аби тука. Не, не остави. Кафенци пи с цигарка. Добре си ти, иначе. Meine Hui. Wo ist er? Бригадира дойде тука. Hat er nichts anrufen? Du? Nichts? Scheiße. Egal. Айде, това беше от репортера. Karl? Vasco Seksa. Reportera Vasco Seksa. Egal. Sen Almanya'ya niye gelmişsin buraya? Fark etmiyorlarmış kendine. Gel de gezelim abi. Bazen zarra oluyor. Buralarda arabayla doluyor. Akşamleyin çıkacak Ama olacak. iyi de altları niye böyle kaygan anlayamadım bunları. И нови обувки си купил, гледам. Bak benim de kaygım var. Stop Tavratovic. Genau. Ихи. Çatlayak koşarsın da koyarsın. Bak benim de kaygın var. Burada bekle de. Guck mal, original. Ja. Das ist auch original. 200. То слуш майстор пък от нищо не разбира, с моливи ходи, с метри, тук гледам. Капут майстор. Ah. Meine Meter 20. Hui. Kurwa, Cygania. Internet. Keine Arbeit, können wir gucken, Internet. Oh, Katastrophe, Litau. Мале голям стът обаче. Ръцете ми замръзнаха. Бе. Sen navigasyonu kullanmak için yer buldum. Neden? Yarın Frankfurt'a gidebilirim. Şimdi onu bir ayarla da Frankfurt'a gideyim ben onunla. Bir adrese bakalım gösterecek mi adresi? Ayarlamasını yapamadım ya. Ha? Bakalım ne olacak bunun ayarında. Alışmaya çalışıyorum şimdi. Sen ona alışınca Ayarın ne olacak şey bu? Bir adresi verirse bu gösterik yer yersin ha. Avrupa- Yine Avrupa kaldı. şey ekstra yapan ne var? Bu Avrupa'ya dolanıp da Vardır diyorum 5 lira olmaz mı? Oraya iki tane şey çıkıyor. Aşağı tane. Nasıl gidiyor? В тази фирма работим, ето къде е фирмата ни. Ekstra ne ekstra sadece? Tatar firma. Tatar. Navigasyonda şey mi olsun? Klimatikte mi olsun? Hayır var bizimki yukarıdan uyuzdan böyle yukarı çıkardı. Yukarıdan Vardır. Menüye gir bakalım yok mu? Vardır. Olmaz olur. Türkçe yaptın mı? Ne diyeceğim öyle Türk? İstersen Bulgarca, istersen Türkçe. Vardır. Olmaz olur mu? Hayır bak. Yakından gösteriyor, uzaktan Aha. göstermesi lazım. Yol yukarıdan göstermesi Hayır lazım. yukarıdan gösterme. Vardır. Biliyor musun? Olmaz olamaz. İmkansız. Aman дъх, лек дъх. Продължаваме с Кючека. İçinde mi var? Bilmiyorum ki diyelim ki Avrupa için her yollar varmış içinde. Vardır. Hangi devlette var? Hepsinde. Avrupa dedin zaten Türkiye'ye geç hem de hep Avrupa bu tarafı. İngiltere ne tarafı istersen git. Ама аз не се показах, ба. И аз да се виждам малко. Снимай моята кола, варта ти за коня да снимаш сега. За какво да те е Грозна снимам? ли е колата? Ето колата, Хасковска регистрация, Снимай номера, не ме показваш, апшам. 5883. То първокласен хайдутин. Yaşar da dövecek bizi burada. Sağ ol gürültü kalktı. Tamam, tamam. Amcık ağzı sıcak havadan gittin tatile. Soğuklarda sitesin adam burada. Was? Keine Urlaub, ha? Urlaub. Es ist 2 Wochen. Keine Arbeit, keine Geld. Geld privat vielleicht. Fließen. Fließen. So. Ja, Fließen, Laminat. Айде утре ще те вземам моята фирма да работиш. Аз имам нова фирма. Was machen das? Имам фирма при мен, Arbeit.
Meine Firma Бейбос. Ето, то гледа пак сега да краде джанти и О, гуми. Hasan Firma. Хайдутен. Hasan, neue Schule. Как роби хорсти коли сега. Kurwa jebane. Şapşal. Tatar balık. Казино, това трябва да вървим към казиното. Роял казино, армай. Ако почерпиш, ще варим. И наистина там кефтета дават без пари. Кифтета ли да? Да, сладко, младко. Там по-хубаво да играят, колкото... Ще ядеш кифтета, да не ти дадат кебабчета, бе, и големи. Този телефон издържа на минус 35 градуса. То ясно издържа. Дай да го изпикая отгоре да видим дали ще ви издържи.